Wain, tatangion mamanginang, titin ni minggu tadi bakasan sadarion, ima minggu apen napatuluhon, 14 Desember 2025. Amakoba si minggu ta, di bakasan minggu sadarion, di apen napatuluhon, na manguluhon par minggu tadi parjamita, ima amang pendeta preses, amang pendeta Henry Banuarea STH MM, liturgis amang pendeta Sudihari Manalu MTH MM, Partal Jemaat Bibel Pro Priska Pardede, ialah kolektan, ima enang situa El Bortambunan, amang situa Manalu, dohot amang calon situa Pegulton. Nueng tatangion mamang inang, warta ni mingguta. Naparjolot guar ni mingguta, ima minggu apen napatuluhon. Dohot topik ni minggu, makalunguton debata, hatuao ni aka na porsea. Napaduahon peresmian hurian agok dolok horep. Mingguta sadarion di patu pahuriata do peresmian hurian agok dolok horep. Naniuluhon ni amang preses distrik 20 Kepulauan Riau amang pendeta Henry Banuarea STH MM. Napatuluhon Natal Paropuan distrik 20 Kepulauan Riau. Senin tanggal 15 Desember 2025 di Patupa Distrik 20 Kepulauan Riau Natal Paropuan Distrik. Nama ringanan di HKBP Marturia, Resort Marturia masuk pukul tonga 10 manang 0 sia 30 wib. Napa paton Natal PGI wilayah Provinsi Kepri daerah Batam. Senin 15 Desember 2025 di Patupa do perayaan Natal PGI wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Daerah Kota Batam baringanan di GBI masuk pukul 10.00 WIB. Napalimaon himbauan kebersihan gereja. Lama jaga hayason ni gereja tapi nangidom matita saluhut naruas asarap mahitam majamoton hayason komplek ni gereja ta. Darion Horas Madita Salut.